سال 1988 ويناسكر اوان شاخا لفارقين ام دشون ليسه ما ليسه دخون خبات وان شاخا خبات هم اوي اسلامي كسيم هبون هم دجي اوي خير اسلامي كسيم هبون سيدا خباتا لسر اسلام تكر لسر جنجات كر جبوك ملت اسلام ناصب که دینی خو ناصب که سیدا و خدمت تکر و لسر öğrenciye لسر lise ortaokul لسر genç tef خاصة لسر lisaji خبات هبون سیدا سر وانا نصیحت تکر صحبت تکر ایدی دوانا داجی وسیله کو امو سیدا دی پرا ناس کرنا مچه بو ابو اوان گنجه کو لیسه وقتی کو خدا جوان راضی به هنکی کل سر ما دخبتین علاقت کرن اوانا مدبرن صحبت سیدا وقتی مویدی پیشی من سیدا کتاب اوی که وان هبو ناو جراد گفتن اوخو کتاب اوی ام چونوه داره میلوه داره دی باش دویده مویل جامعه در رمضان دا خاصتا و نوا بخچه مرد چون که بخچه همون در دور فرقینه ایدی مرد چلوه داره وصح حلقه دگرتن گنج دهاتن öğrenci دهاتن سیدا و چاقه جگنجه را صحبتات کر به وان صحبتا خاصتا مسیدا ناس کر و او وقتی که جرع اولی که مویل کتاب اویامان جدی مویدی ندی نظام جدشیه اما مویدی ندی حباوی حسکناوی آوید قلبی من وکه آنا جیته برچاوی من وقتی من کتناوا داری و لسر قلت رونشتی بو کتاب دفلوت طبعی سیدا مویدی ندی او حسکنای آوید قلبی من اف حسکرن اف حباوی پاشه جی انبون شاهد به هنکی هوار نواله خورا مش هنکی دنیجی بیتشتی بیست اوانجی دگو مچوا سیدا دیه ملکه دروی دیه یا اوقو کتابوی یا هنکی جی صحبتا جی دنه عین بوی شکلی حبا سیدا خودت علاقت به قلب وانجی ها دوردا اندی مگود دمکی مسئله نه ازبو ما یا مسئله نه یعنی تشکیل نبیه demek ki mesele devirde eva vakti خودت علا حس کرنا یکی باب قلبا دستی بیده یعنی سیدا جی یکی جوان قول خدا بو یکی جوان قول صالح قنج بو کی رب العالمین او نعمت دابیه که حقیقتا من گلکات دی جمرات گوتن وقتی که امد چون کتاب اویه مدرین تا کو سیدا مال سعید الویبه دگو ام دچون که نلویبه مثلا چون ایشیخ نورمال قداندن ام دهاتن اما سیدا الویبه یاد کن مدخواستم زیدا جمینن نظام یعنی او حبایی هبو حتی که انداویه مویدیجی او حبایی قلبی مده هبو و حس کرناوی هبو جی حس کر خودت علا جی رازی با ولا ویجی ما حس کر جی شخصی مجی حس کر yani em küp Türkiye'de özelden yani وحسكنا القارشي مجيبو اما من برج زيدا جي حستكر شو وقت وفاته ويكما بيسي ويتشاغي من وقت ما وهنكي حوال مدنا هبدا خبر دا مگو حتى يرو انا جي هيجي وقت بعث السيدات با يعني بقاسي قدري مسروي شوتيه وبقاسي قلبي مسروي هيشيه بقاسي ازبروي كتمه يعني نظام مس حتى يربر كسينا كتمه قالك انسان قنش جنابه مچونه زانم اما نظام يعني او حباوي او حسكرناوي تشكي ايري بو يعني جوي قاسي يعني جيوي ايري بو جمرا يعني فقلي بو خدت على جي رازي بمكاني بك الجنة وما جي جوي قنجيتياوي معلومناك ان شاء الله يا سيدة طبعا دفان دردا يعني شخيري وي حباوي شخيري وي حسكناوي كمار بجي حستكر يعني
via ez tahmin dikim yani edbim seyda zêde pirî ku li qarşî genca xaseten li qarşî genca pirî ku hezkirina wî û eleqa wî pirî ku zêde bû ew dibe yani wextê qelb ji qelbekî hez bike êdinî jî hez dike yani dibên ya her du hemberî hev wisa ew kin êdî her halde meriv têda wî tiştî didît de û Xwedê Teala ji hezkirinê avet bi qelba ji wî qasî demekî ew hezkirina wî zêde hebû û êdî divir de tabii wextê ew hezkirin ew samiyet zêde bû tesîrê jî ser genca pir dikir yani cîkî weka farqînê şeherekî wisa zêde mezin jî nîne yani hem ew hem hink wan Müslümanê birayê me dinê jî tabii xebatê wan ewkê wan yani ew jî pir bûn zêde bûne teb hevra vê îşî çêbiye ama eleqa seyda û ew hezkirina seyda ji ber ku etkiya seyda ser wan genca pir zêde bû em tev genç gelek em li dora seyda zêde top dibûn yani me ew li kubiya em dixwest meriv dixwest here wê derê bi rastî yani ez ser şexsê xwe dibêjim li seyda li kîjan camî sohbet bikira min dixwest ez herim wê derê li nava kîjan bexçe mesela meriv digot filan rojê filan bexçeyê sohbet heye kiye mesela seyda ye seyda mala Saîde em bazdanê diçûn yani yani nizam me jê hes dikir yani endî tabii bûî şeklî xebata li ser arî farqînê li ser genca jî û ew jî zêde çêbû û ji malê genca ji malê arî îslamî kesimê zêde bûn yani bûî şeklî bûî halî endî elhamdülillah potansiyel jî Xwedê Teala bi wê bereketê zêde kir yani hem hevalê meydinê tev û hem seyda û genç zêde bûn elhamdülillah meviya bi xwe li ber çavê xwe dî tabii seyda eviya hê ta berî em bêjî ku dibe 90'lar berî wî newayî bû endî piştî wî newayî jînkî tedî malûm teşqele meşqele çêbûn di vî newayî de jî seyda ew çewqas berî van teşqela xebata wî û ew bereketa wî çêbû jî aynı ewa ew piştî wan teşqela jî yani bereketa Xwedê Teala bereketê kir bû destê seyda dîsa jî însan dorayî top dibûn genç li dorayî top dibûn seyda li kubiya di wan dûrima da jî meriv dixwest li balê be seyda heqeten di wan dûrmê ku em divê wan teşqela da jî Xwedê Teala fehm û feraseteke mezin da biyekê me got berê jî me got çawa ku di berî wî de wextê dunema teblîxê da Xwedê Teala çi xîtabetekî xweş dabiye û hezkirineka ew mihebeta wî avet bi qelba û xebateke mezin dikir û genç li dorê top dibûn aynî bûî şeklî piştî wan teşqela jî Rabbê Alemê wê fehm û ferasetê jî dabiyekê hem ilmê wî hebû û hem cesaretê wî hebû aynî bi vanan re jî cesaretekî mezin li serê bû yani seyda divê ya çavê xwe şêr nedi niqand yani ned tirsiya endî di wê da jî di wan teşqela da jî Rabbê Alemê wê feraseta mezin dabiyekê di wan dûrima da jî tehlîlê wî yê pir xweş hebû ji xwe ji ber ku ew tehlîl dikir û ku em bi Tirkî divên uzun û edelî düşünme qisa û edelî orta û edelî evana tev serê hebûn yani tev pêra hebûn mesela ez tek misalekî bidim we tê bîra min rojekê em çûn gundê Sûsayê tabii wan Müslümana şehîd bûne qediye çi ye mesele em çûn wê derê hevalê me li wê derê ew kê çêkirbûn ev hekî epey qûmê anî bûn ew tone nizam çiqas qûm epey nizam çend kamyon bûn pir bû û hinkî mezemê înşaatê anî bûn seyda ji hat wê derê got xêr e ev çi qûm e ev çi ye viya hevalê wê derê ji gotin wala dilê me heye em camîkî mezin li vir çêkin wisa weka kulliye yani tişkî wisa mezin muhteşem çêkin midî seyda Kenya û midî got ana hûn nizan dikin ku
يعني اف ونشيك نجي لفر كوفيا جمارة بيلن يعني الدولات بهذه كيدبه خاصة دولة بيش يعني دقون زندكن يعني كون تشيكن وصار رحتنا الدولات فيها جوارا بيله ولا ممكن شو جامي الفتشيتكن او كيتشيتكن يعني فيها جوارا ناكن نوار طبيعي وتشاخي هنكا فهم كر هنكا فهم نكر وزمان درباس بو روكي سال كي 2 سال حقا عين وصتشي بو ونيارت خدارم برن يعني ادي ابجي تثبيتك السيدا يعني ابجي فهموا فراسات السيدا كنت شخص زيده بو بيشي فكري هبو يعني شمكي دويدا جي خدت على قابليتك ما زندابيك يعني الا ند آلي التبليغ التندها يعني دا آلي دنيا داجي خدت على قابليتك ما زندابيك وعيني بويا قابليتها هم تدي معلوم شخو اجبارك علم خوندبو علمي بو عالم بو وهم ده او تبلیغ او خبردان او خطابتاوی کو خوش و زمانه کی نرم و دنگه کی وسا هناك دنگه کی بلند نی بو دنگی دنگه کی وسا نرم بو يعني كي من نرم وسا خوش نمر تاثير تكر وهم ده جي سيدا او قابليتا كو ام بيجن انسان ادارتك ام بيجن او اداره جيتي وباكي دنيجي قابليتاوي كو بشتيوان تشقلا مثلا دحقيوان تشتاداجي قابليتي زيده بو ودوان دورما داجي مرد خواست اول كبه مرد ويبه چمكي وقت مرد شعب سيدات كد چوا بره مرد دالي خبردانو دالي حسكنه دا مرد خو نزي ويداد ور داجي كمرد سيدات دي مرد واكا خود امينتيه دا خود گوونه دا بوينه مرد شو دوراوي يعني مرد خواست نزيوي به براستي ازو صابوم يعني اجا السيدة يعني اشتشار اطرافي دا ربي عالم قابلية دابيك و افجي مرد بيا فيرجيا خدايا تعالى دابوي هم او حسكرن هم او تشار اطراف قابليات يعني من كيجان هوالي مادية جي ابي تشتي كسي انكار نكريه هر كس خوي ايمان تب قبول كرنا ها كي قبول نتكر حق السيدة دا اسكارن فيها بيجم وكاكو آيات بيجي وكاكو حديث بيجي إنسان كو هنكي أحلاق منافقتي كبوان راو هبون تكتوكي وصا أوانا السيدة حزنات كرن سبب جيجي أمجي آيات وحديثات دارت خنشخو إنسان قنج صاميمي كل سر إسلامي سر مسلمان دل شواتن أوانا تجاري جيجي مسلمان قنج جي مسلمان وصا فتكار حزناكن چونكي وانا دايم جي إنسان سست جي إنسان كو ساماس كو دبيجن جي إنسان كل سر إسلامي سر دعوة خو سر دعوة إسلامي دل شوات نينن لسر جي إيوسا حستكن خدن دور إيوسا جي إيوادني دايم عاجسن أبيا جي إشارتا چيه إشارتا كو سيدا چخا لسر ريكا راست و جي كو أولي بو دمكي استقراراوي و خباطاوي دمكي سر الصراط المستقيم بو كي وانا جي حستكن شبكي علامات مؤمنة أفا يك جيجي يعني أف جي جمرا بوكا دليل كي مقول والله دمكي السيدة حقا يعني أوايا يعني إنسان كي راست إنسان كي صميمية إنسان كي فدكارة كي وانا جي نخوشن أما مؤمن تبجي جي خوش بون تبجي لسالي دل شبات بون جي حستكرن ووقت وفاته ويدا جي قوم بلا يعني وانا يقول سري نقر يابا يعني السري قلبي ونيش يابا من الشخص الذي يعني اجا تدي خذت على اجدب يعني تشتبدن دستي اهليوان يعني السيده براستي اهل بو يعني اجا نا اهلي تشكي اهلي قالك تشتابو يعني تشد شي ذكر خذت على بركه تذكر دستي وي تشتي بيش تدبر اجا افجي حقا الفيا الفارقين يجيبوا مشاهد يعني السيدة كي جان عيش ذكر او عيش بيش داتشو چونكي ترسيوي كوش تشيد بو او دفجه بردام مثلا هنكا دنيا بكرا ام حقي وان انسان دنيا ناخن يعني وانجي هوالي ما تفجي دقر لينا قيمة لينا وهر كسي تجي خدا القرى عيش كريه اما تدي معلوم يعني انسان فرق ليتن خدا تعالى هر انسان اكيد
يعني مزيته كيف انك فرق الضيوان يعني هنكا بلنكر هنكا كيم كري هنكا الاورتيشتي اجبر في قاسي يعني افان تشتاجي يعني جركا مر قبول بك يعني اجا الحمد لله يعني في تشتيجي بركب السيداره هبو سيدا افي تشتيجي مكتة دي ومثالا كي دنيجي سيدا اراكش فارقين شو اريد ابي زمان درباس بو من جهوال كي تشتي بيست يعني اجا اوانه كو لوي شهر الدنينا اوان مجوان بيست اجا كي بيست قوالين سيدا قو بلي ورفر قو يعني خباطة فرا وكا سيدا لفرا قو نوصاب يعني بري خباطة ينكي كيمبو يعني جي كيمبو بيتر انقشاف نتكر فرا ندبوز وكا تجي خدا دما يعني قو بشتي السيدا هات يعني عين وكا كتشوا اي فارقين من جوارة بعسكر كو سيدا دست كيشان ايش بكرا خدت على بركات الددا بركات كردستيوي وبالدستيوي خدت على دعوه فراتكر يعني انسان هاتن درو دوري دغو عين لوي دريجي افتشيبو خدت على فراكر خدمته وي دري فرابو بلند بو انسان زيده بو وانقشاف كردغو فياجي مغو والله دمكي حق السيده دا تشتيك ام فكرين دمكي راست بو يعني ماكي او تشتكر خدت على بركته هذا جزاب يجمل الجزاب يجي تشتيدي يعني لويجي حتى كو دركت مدرستي يذكر درس حوالي ودري دا يعني شن مهي جاركي ام بيجن نظام شن مها جاركي اودبو اما قالك جارا بسقوت بقوت يعني او كانسان الانسان بردستي اجازته خدستاندن دويدش بركتك مازن هبو خباتك مازن كر عين بوي شكلي از باور يعني دفردا جي سيدا مال سعيد يعني خباتك مازن خدت على ويكر وسيله يعني ودويدا جي ما وي مزيتي ودي يعني خبات السيدة طبي دوان تشخلات دا جي قاود نجي هناك بعسكر يعني الحمد لله خباتك وجه الفارقين يبون والسيدة جي ناوي دابو شخو نتيجة ام بيجن بزافرة مسلمانة هات نتيجة كرن هات داوي كرن بشتا ظالمة بشتا نيارة شكية و عندي نكارموش خو بشتا خوجي راستكن يعني براستي الويدري ام تف شاهدن ادي فانا تفجي بخبات السيدة و ابد درو دور السيدة يعني تدي معلوم السيدة تنيني بو يعني ابد درو دوري بيجي چن حوالي مهبون يعني بوان بقرار وان باوكي وان و بام بيجن كولكتيف بهافرا طبي دفردا خبات السيدة زيدا بون او قواد نجمة بعسك فعمو فراسة السيدة او مسألة تحليلي مسألة او تثبيتا او ام بدوين اوزن وعدلي مسألة دا دوانا دا تثبيتي وي او كيوي او خباتي وي فداكارانه صميميت اخلاصوي اونا ايش تفكت كتن سرهف خدت على جي تبي بالسيدارة بحوالي السيدارة بمتفارة خدت على جي دستي غدا بشتامه وتصيكر قلبنا ياري ما وجسارة دامه إيمان دامه وطيفانا قد تفكت سرهف ربي العالمين زافر دا اوش خو وقتي قوانا تفكت سرهف صميميات وإخلاص وجسارة وقتی وانا کت کردن سرهف رب العالمین کو یاردم بکه شخو کس پیشیده نکاره بسکنه çok şükür خودت عرب ساكر وورا مسلمان خالب بون ونيارجي مخلوب بون بشتوان شكيا وفي تشتيجي ام هيجي فياجي بيجم ام هيجي سمري بيد بينن يعني اگر اورو بنفا آرا شخص 28 سال كتياري 28 انا جي سمري بيد بينن اگر اورو تنبونا اگر خباطي وكا السيداي مال سعيد وحواليوي
اگر وان خباطه وان فداکاریه وان تنبونا وانك خوينا خريتن تف يعني هر کس جي خدا يشكي كريه اگر وان خباطات تنبونا ايرو وان نيارا ندهشتن ام لفر سري خب بلنكن يعني ام فيات تف جي دزانن اندي قرا وان روجا او سيدا او ايوكا سيدا حوالي بيتاب قرا ام تاب بالرحمة بخوشي كب تركيد في آنماق اما بير بينن ام جوانا دعاجيبن اجا آيلي وانا دعاجيبن و چونكي ام بوه سايه يعني بوه اوكي بوه فداكاريا وان ايرو مسلمانش خورا حتى النيار هيجي جسارت ناكم سلمدا ورن اگر ايرو ام دوه دور مدابن ام رحت زاروكي ما رحت شخوراتش جامعه خوش خوراتش مكتبه خوش خورا خباطه خو ايرو ام تفدكن بهواكي هدي كتسعين فعاليات خودك او تف اثر وان روجانه يا وان روجا خدا تعالى ابيك هما ان تشكي هندك جي كربه داري خدمته ده خدا تعالى جوان تمام راضي به سيداش سيداي ما وان هواري بيدني درو دوري بيتف